n'ubwenge ku rwego rwo hejuru rushoboka. Imyifatire, umuco, amahame n'indangagaciro na kirazira bya RDF bigomba guhora biri imbere y'ibindi byose. Inshingano rero y'ingenzi y'umuntu, yaba umusore yaba inkumi, ashobora gukorera igihugu cye ni ukukirinda kubw'ikiguzi icyo ari cyo cyose byaba ngombwa tukakimenera amaraso. n'u Rwanda narwo rwarunze abasirikare benshi cyane ku mupaka warwo n'u Burundi, ni mu rwego rwo gukomeza gucunga neza umutekano w'abanyarwanda ndetse n'uw'igihugu cy'u Rwanda cyose muri rusange. No mubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka myinshi cyane urimo igitotsi, ni mu rwego rwo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza iyi nkuru aho biva naho bigana, biransaba ko mbanza gusubira inyuma mu mateka gato cyane. No mubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe kirekire utifashe neza, cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 ubwo mu Burundi habagaho igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bikozwe n'abarundi ubwabo. Guhera icyo gihe ubutegetsi bwa Gitega bwakunze gushinja u Rwanda gucumbikira ngo no gushyigikira abagize uruhare muri iryo geragezwa ry'ubutegetsi, bakavuga ko bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, bahagera ngo u Rwanda rugakomeza kubafasha mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo kandi bikajyana n'ibitero bitandukanye byagiye bigabwa n'umutwe wa Red Tabara, ukanabyigamba ukavuga ko wateye uturutse ku butaka bw'u Burundi cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu matangazo yabo bo bavugaga ko bari mu gihugu cy'u Burundi, gusa ibitero bimwe bigaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe rero n'ubwo Burundi bukavuga ko ababuteye baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bakarenzaho bakabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe inshuro zose u Rwanda rwakunze guhakana ibyo birego, rukavuga ko nta mpamvu n'imwe rufite yo gushyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse ko runamutse runabimenye ko rutakigera rubihanganira. Si ibyo gusa, u Rwanda rwagiye runashyikiriza icyo gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi benshi cyane bagiye bafatirwa ku butaka bwarwo bagamije guhungabanya umutekano w'u Burundi, ariko nta na rimwe iki gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kigeze gishyikiriza u Rwanda abajenosideri, abo muri FDR, abo muri za FDR, za FLN n'abandi benshi bihishe epfo ngiyo bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Wenda turaza nabyo kubigarukaho muri iyi nkuru naguteguriye ibisobanura neza. Usibye n'ibyo, u Rwanda rwanagarutse ku bijyanye n'abo ngabo bagerageje guhirika ubutegetsi, koko bamwe muri bo bashobora kuba barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukagaragaza ko ibijyanye no kubashyikiriza ubwo butegetsi bwa Gitega byose ko bigomba kujyana n'amategeko y'umuryango w'abibumbye ushinze ibijyanye no gukurikirana impunzi HCR. Ibyo kandi bikajyana n'ibyifuzo byabo, uruhande rw'u Rwanda cyo kimwe n'uruhande rw'u Burundi. Nubwo u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi ibyo birego, umwuka mubi wakomeje kugenda urushaho gututumba hagati y'ibihugu byombi, kugera naho noneho kuri ubu ngubu ibihugu byombi biri kurebana ayingwe. Umubano n'ubufatanye wagiye urushaho gusubira inyuma, haba mu nzego za diplomasi n'umutekano. Uyu mubano ariko nanone warushijeho noneho kuba mubi cyane ubwo Burundi bwafataga umwanzuro ugayitse kandi uteye isoni n'ikimwaro wo kohereza ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2022. Icyo gihe impamvu bavugaga ko zarumvikanaga, bavugaga ko bagiye kurandura imitwe yitwaje intwaro, bavugaga ko ibahungabanyiriza umutekano irimo Red Tabara, ariko kandi icyaje guhindura isura nuko baje guhindura ubutumwa bwabo bakavuga ko ari ubwo kurwanya M23. Ibyo nabyo n'ubundi nta kintu na gito byari bitwaye igihugu cy'u Rwanda, bwari ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri by'inshuti, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi handashaka ko abanyarwanda basobanukirwa neza impamvu u Rwanda rwatangiye kugira ikibazo ku mpamvu z'uko u Burundi bwagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwatangiye kugira ikibazo ku mutekano warwo ni nyuma y'uko ingabo z'u Burundi noneho zitangiye gukorana n'umutwe wa FDR rumaze igihe kirekire ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bifatanyije n'uwo mutwe w'abajenosideri mu ngengabitekerezo ya jenoside, bakavuga ko bahanganye nabo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ko bashaka kuza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatowe n'abanyarwanda.
aha rero noneho nibwo ibintu byarushijeho kugenda bizamba hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rwatangiye noneho kwinjira muri iki kibazo rugera naho ruhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwe, nyakubahwa perezida Paul Kagame aherutse kubigarukaho mu ijambo yagejeje ku banyarwanda ejo bundi ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya. Nyakubahwa perezida Paul Kagame ubwe bijyanye n'uko yari yatangiye kugira ikibazo ku mutekano w'igihugu cye, ngo yahamagaye Sebarundi amubaza koko niba ibyo bintu ari byo yaratinyutse kohereza izo ngabo ngo zijye gufatanya n'abashaka kumuhungabanyiriza umutekano. Uyu Sebarundi ngo yabihakanye yivuye inyuma. Icyakora cyo nyakubahwa perezida Paul Kagame ni mu mbwirwaruhame ze zindi yavuze ko amakuru yari afite yari yizewe kuko yayakeshaga ubutasi bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze dusobanukirwa neza byose uko byagiye bigenda. Ni mu bice bitandukanye birimo Masisi, Rucuru, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi henshi koko byaje kugaragara ko ingabo z'u Burundi zafatanyaga n'abo bajenosideri bo muri za FDLR, FARDC n'indi mitwe ishingiye ku ngengabitekerezo y'aba ba FDLR ya Wazalendo. Ibyo byose rero ngo byakorwaga mu nyungu za gisirikare n'iz'ubukungu. Ibi byatumye u Rwanda rukomeza kugaragaza impungenge z'umutekano warwo haba muri Loni, mu mahanga ndetse n'ahandi hose, rukerekana ko hari umugambi mugari wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ushingiye kuri iyo mikoranire. By'umwihariko mu rwego rwo gukomeza kubisobanura neza, ndasubira gato cyane muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkengero z'umujyi wa Goma hari umugambi mugari wo gutera igihugu cy'u Rwanda ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Ni umugambi icyakora cyo umutwe wa M23 waje gusubiza inyuma, ni nyuma y'uko babagabyeho ibitero mbere gato y'uko uwo mugambi bawugeraho, maze babasubiza inyuma banabambura uwo mujyi wa Goma bashakaga gukoresha nk'ibirindiro byabo batera mu gihugu cy'u Rwanda. Icyakora cyo ntabwo byagarukiye aho ngaho. Bwa bufatanye bugizwe n'ingabo z'u Burundi na FDLR n'izo za FARDC barashe ibisasu byinshi cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Bimwe byasamwe n'ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi hari n'ibyageze ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bisenya amazu menshi, binatwara ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda udasize na benshi babikomerekeyemo. Ni nyuma y'uko ihuriro AFC M23 rero ritangiye gutsinda izo ngabo n'abafatanyabikorwa bazo, ubwo ni ingabo nyine z'u Burundi na FDLR. Ahanibo ndagarukaho cyane, ntabwo ndi bwite kuri ndi huriro bijyanye nuko turi kugaruka ku mubano w'ibihugu byombi. Ingabo za M23 zarabashushubikanye kuva muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Goma, baramanuka babageza mu mujyi wa Bukavu, babakuramo barabashushubikana kugeza ubwo ngubu turimo kuvuga ko umujyi wa Uvira wamaze gufatwa. Ni mu gihe rero uyu mujyi wa Uvira wari umaze gufatwa na M23, u Burundi bwahise ako kanya noneho bwinjira mu kibazo bushinja u Rwanda ngo kari rugo rwafashije M23, bakavuga ko gutsindwa kw'ingabo zabo kuva muri Kivu y'Amajyaruguru ukagenda ukagera mu marembo y'umujyi wabo wa Bujumbura byose ngo byatewe na Kigali. Ibi ndabigarukaho mu buryo buvunaguye bijyanye nuko mu mazi iminsi mubikurikira hose, natwe twagiye tubibagezaho n'abayobozi batandukanye bahariya mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ibi byose kugira ngo bigerweho, kugira ngo M23 ngifata umujyi wa Uvira, ngo n'u Rwanda rwabigizemo uruhare. Yewe rero nsubiyemo n'amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Edouard Bizimana, yavuze ko ngo abarundi bafite amakuru y'uko babonye amakamyo atwaye abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha M23, akagaruka ku bitero bya za drone ndetse n'andi makuru menshi yagiye atangaza. Bityo rero bo bakavuga ko batsinzwe n'igihugu cy'u Rwanda, ngibyo bo badashobora kwihanganira babona M23 umwanzi wabo wa mbere mu marembo y'umujyi wabo wa Bujumbura. Ibyo ariko kandi byaje bikurikiye andi makuru. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwe yigeze kwivugira yagashoza ntambara avuga ko mu gihe ngo M23 yaramuka ifasha umujyi wa Uvira, ngibyo bizaba bivuze ko ari u Rwanda rushaka kumutera ruturutse aho ngaho, nawe rero ngazarutera turutse mu majyaruguru ngo mu gice cya Kirundo. Ubwo wenda abarundi badukurikira baraza kudusobanurira neza icyo gice yavugaga, ngo mu gice cya Kirundo, ngo hanyuma nawe ngatere yerekeza mu mujyi wa Kigali ngo kuko ari hafi cyane. Ni amagambo rero uyu mugabo koko akomeje gushyira mu ngiro nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho, kuko amakuru yo kwizerwa yemeza ko yamaze kurunda abasirikare benshi cyane muri icyo gice ashaka gutera turutsemo. Ibyo kandi bikajyana n'amashusho twebwe ubwacu twiboneye ku mbuga nkoranyambaga koko agaragaza abo basirikare benshi cyane barundwa ku mupaka. Icyo gihe rero ubwo M23 yari imaze gufata uwo mujyi wa Uvira, abayobozi ba Gitega batangiye kotsa igitutu Rwanda mu mbwirwaruhame twavuga ko zitera ubwoba abanyarwanda
Rwanda bavuga ko bashaka kwirwanaho, ngo barashaka guhagarika igihugu cy'u Rwanda, ngo barashaka gutera igihugu cy'u Rwanda ngo kuko u Rwanda rwabarasheho ubwo imirwano yari mu gice cya Kamanyora. U Rwanda kandi rwongeye kubihakana cyangwa se rwakomeje kugaragaza uko byose byagenze, ruvuga ko rwakiriye impunzi nyinshi cyane zaturukaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko rero izo mpunzi zitari guhungira mu gihugu cy'u Rwanda mu gace ka Bugarama. Bavuga ko ibyo bisasu byaturutsemo ni mu gihe nyamara bo biboneraga neza aho imirwano iri kubera. Ni Burundi ahubwo bwakoresheje ubutaka bwabo mu gice cya Cibitoke, barasa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda no mu nkengero zaho ku gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo u Rwanda ku munsi w'ejo rwasobanuriye ONU. U Rwanda binyuze mu bayobozi barwo batandukanye bakomeje guhakana ko ibyo bitero bitigeze bituruka ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe Burundi bwo bukomeje kwitwaza ibyo bisasa ahantu hose, bavuga ko nabo bashaka kwihorera ku gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero hagati y'itariki 7 n'itariki 10 Ukuboza 2025 abarwanyi ba FDLR bari kumwe n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo mu ihuriro rya Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200 bose bahungiye ku butaka bw'u Burundi, ni nyuma yo gutsindwa mu kibaya cya Ruzizi. Aba barwanyi binjiye mu Burundi banyuze ahanini ku gice cy'umugezi wa Rusizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye, ariko kandi kabone nubwo ibi byose bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi nuko zakirwa, ingabo z'u Burundi zo zakomeje rwose kubakira, by'umwihariko abo muri FDLR babakiriye rwose banabafata nk'amata y'abashyitsi. Yewe rero ngo bivugwa ko bo bahabwa ibyo kurya bagahabwa ibikenerwa byose, ni mu gihe abandi bo muri FARDC na Wazalendo bafashwe nabi cyane, kugeza ubwo abaturage bo muri kiriya gice bakomeje gutangaza ko bafite ubwoba bw'uko umutekano wabo ushobora kuba udatekanye, bijyanye n'uko Abazalendo bashobora gutangira kujya kubiba ibiryo, na cyane ko kuri ubu ngubu ari bo babatunze. Ingabo z'u Burundi kandi ngo zakusanyirije abo ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buganda ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Cishemere ndetse na Kasenga. Amakuru yizewe akavuga ko ku kibuga cya Buganda FDLR n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 1600 bahawe ibiribwa n'ubufasha, ni mu gihe abarwanyi ba Wazalendo 400 bo batigeze bahabwa ubwo bufasha. Ibyo byongereyeho gushimangira ko hari umubano wihariye umaze igihe kirekire hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'abo ba genosideri. Abasesenguzi mu by'umutekano baravuga ko ibi ngibi bijyana nuko FDLR ishobora koko kuba yarakomeje kugenda ishyigikirwa n'u Burundi, kandi ko bigaragara neza ko bo badafatwa nk'impunzi ahubwo barafatwa nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi. Ikindi kandi bikagaragara neza ko bo uko bafashwe bijyana neza nuko u Rwanda rwakunze kugaragaza ko abo bafatanya. Aha kandi tukongera kwibukiranya ko mu kiganiro ejo bundi yagiranye n'itangazamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yabajijwe niba koko u Burundi bwa bufatanya na FDLR. Ni mu gisubizo yatanze nsubiyemo amagambo ye, yavuze ko birenze gufatanya cyangwa se kuba babatera inkunga, ahubwo ngo bamaze kuba umwe, bijyanye n'uko muri iyo ntambara barafatanyije rwose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, bigera naho rero n'abatsinzwe babaha ubuhungiro, hanyuma kuri ubu ngubu baravuna umuheha bakiyongeza undi, bafashwe neza cyane ngo kuruta ahubwo n'uko ingabo z'u Burundi zibayeho. Bityo rero ibyo byose bigakomeza kugaragaza uburyo u Burundi bwakomeje gushyigikira ndetse no kuyobora umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hagati aho rero dukomeje no ku mutwe w'amagambo watangiye ukurikira, RDF nayo ikomeje gushimangira ubushobozi bwayo, ni mu gihe ibi byose bikomeje kuvugwa mu karere. Ni mu gihe ibi byose birimo kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, rwo rukomeje gushimangira ubushobozi bw'ingabo zarwo. Nk'ubwo ngubwo tariki 6 Ukuboza 2025 ni mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Gabiro hasojwe amahugurwa y'ingabo zo ku rwego rwa brigade zirwanira ku butaka. Uyu muhango wari uyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga, wasojwe ahanini n'amagambo akomeye cyane yongera gushimangira ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zigomba guhora ziteguye kurinda umutekano w'abanyarwanda kandi no kugira discipline.
asoza amahugurwa y'amezi 5 n'icyumweru kimwe azwi nka Advanced Infantry Course. Ni mu ijambo rye General Mubaraka Muganga yashimiye abasirikare barangije aya mahugurwa, agaragaza ko ari ingenzi mu gutegura ingabo zo kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhangana n'ibishobora byose guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda aho byaturuka hose. Yashimangiye ko aya mahugurwa atibanze gusa ku bumenyi bwa gisirikare, ahubwo yubakiye ku kinyabupfura discipline kiranga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF iteka ryose, indangagaciro z'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ubunyamwuga n'ubushobozi bwo gushobora gusohoza inshingano z'u Rwanda n'igisirikare cyarwo mu buryo bwiza. Yasabye abasirikare barangije aya mahugurwa gukoresha neza ubumenyi bahawe n'indangagaciro bagaragarijwe mu rwego rwo kurinda igihugu n'abagituye. Si ibyo gusa bijyana no kugaragaza ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'igihugu cy'u Rwanda akomeje gushimangira ubushobozi bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo nawe aherutse kuzamura mu ntera abasirikare barenga 21,000 bose. Ni mu rwego rwo gukomeza kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite morali yo hejuru. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yazamuye mu ntera abasirikare 21,000 n'abasirikare 65 ba RDF. Abo rero barimo aba ofisiye 676 barimo Colonel Innocent Munyengango na Colonel François Regis Katarayiha, bombi bazamuye ku ipeti rya Brigadier General. Harimo 43 ba Lieutenant cyangwa se ba Lieutenant Colonel bagizwe ba Colonel, ni mu gihe 253 ba Majoro bagizwe ba Lieutenant Colonel, hari 79 ba Kapiteni bagizwe ba Majoro ndetse na 299 ba Lieutenant bagizwe ba Kapiteni. Ni ku rwego rw'abatorero nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yazamuye 11 bava ku ipeti rya Staff Sergeant bajya ku ipeti rya Sergeant Major, ni mu gihe 296 bavuye kuri Sergeant maze bajya kuri Staff Sergeant. Hanyuma rero abasirikare 10,260 bavuye ku ipeti rya Kaporari bashyirwa ku ipeti rya Sergeant, ni mu gihe 7,822 bavuye ku ipeti rya Private bajya ku ipeti rya Koporo. Uku kuzamura mu ntera abasirikare kurafatwa nk'ikimenyetso cy'uko RDF ikomeje kongera ubushobozi, gutunganya imiyoborere n'imbaraga mu kurinda igihugu, ni mu gihe umutekano muke mu karere nawo ukomeje kugarukwaho cyane. Hanyuma rero ni mu minsi ishize ikinyamakuru cyara mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi SOS Media Burundi cyatangaje ko u Burundi bwashimangiye ko bushaka koko gutera igihugu cy'u Rwanda, maze ngo barunda ibikoresho bikomeye bya gisirikare ku mupaka wabo n'igihugu cy'u Rwanda, udasize n'abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda ngo baharundwa n'imbonera kure. Umwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi yabwiye kino gitangazamakuru ati intwaro zikomeye zashyizwe ku mupaka kugira ngo zikumire igitero gishobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ni nabyo byatumye dutegura iyi nkuru, aho icyo gitangazamakuru cyakomeje cyandika ko abaturage bakibwiye ko no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ng'ingabo z'u Rwanda zirahari ku bwinshi kandi ngo ziri ku rwego rwo hejuru mu rwego rwo gucunga umutekano w'abanyarwanda, hagamijwe no kurinda ubusugire bw'igihugu no gutanga icyizere ku baturage. Ibyo byose bikajyana nuko abarundi bari bakomeje kugenda bivovota bikomanga mu gatuza bavuga ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Umuturage wo mu gace ka Busoni gaherereye ku mupaka w'ibihugu byombi yagize ati abasirikare ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ni benshi kandi bararebana nabi nabo ku ruhande rwacu rw'igihugu cy'u Burundi, ntawe uvuga ntawe ushobora kwambuka, ariko bose ubona ko bari maso. Nubwo umwuka mubi ukomeje kuba mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, cyane cyane bitewe n'intambara yo mu burasirazuba bwa RDC, u Rwanda iteka ryose rwakunze kugaragaza ko rutifuza intambara n'umuturanyi, ndetse rukagaragaza ko rwifuza ko ibibazo byose biri hagati y'ibihugu byombi byakemurwa binyuze mu biganiro. N'u Rwanda iteka ryose rwakomeje gushyira imbere iyo nzira y'ibiganiro, gusa amagambo ngo ya Sebarundi yakunze ahanini gusenya ibyo biganiro nk'uko byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi baravuga ko amahugurwa ya RDF izamurwa mu ntera mu gisirikare n'ingamba zo gushimangira umutekano ku mipaka, byose biragaragaza ko u Rwanda rutari ku rwego rwo gutera, ahubwo ruri mu murongo wo kwirinda no gukumira icyahungabanya cyose
umutekano warwo n'abanyarwanda. Ni mu gihe Uburundi bukomeje amagambo n'ibikorwa bishinja u Rwanda ndetse no gukomeza gufasha gushyigikira no kubika imitwe igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se imitwe ifite imigambi mibisha ku Rwanda bafatanyije n'ibyo bihugu, Kigali iragaragaza ko umutekano w'abanyarwanda urinzwe kandi ko RDF ihagaze neza mu gutanga igisubizo ku bibazo byose bishobora kuba byahungabanya cyangwa se byatuma umutekano w'igihugu cy'u Rwanda utifata neza. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye.